Right, Shema will be a very good afternoon. And science so Emfa Embra Monday Test TV. And then your first day. I want to me a share page when I subscribe and I want to share, leave a comment. Now, and nema enso enkwe enfma wodia. And it's all your best subscribe. Now, hey no ayo headquarters of Krobia Kumase Asante Kotoko stories. Now, and neno ensem eba coach and de Kamou Malo. Na hon some 8 meba on na Krobia Kumase Asante Kotoko for H so met me up no so on to me emwe juma emfa emom when which no I dare say Krobia Kumasi Asante Kotoko ebet me complete 2 signings. Yes, 2 signings Kotoko 8 me complete anesa na enene near team and say coach and Kamou Malo and Kotoko 8 me echo ball game. Emma nema enso 8 me ekwe na resource na sign ekwe de onsem enso 8 me eba Abrante Joseph Amwakwen Kotoko player kobo loan na onsem e justice play enuachi Abrante Sharif Muhammad Munyina e onsem e na wudia and say subscribe na onso no like na leave you comment na share na bibia enso enkwe subscription button na wase on fa sabo so na enema enso enkwe na enten yes at the ball roll na Jewura munenya adwuma so simple. Unin say precision no 8 me eba so Asante Kotoko ayi players ni bimu eti omo afirimo ti justice nkonko bre precision no e wo taki no Abrante want me enkobi Sharif Muhammad taki onkobi enu achi Krentino Puku wono so ne de no e likely say ono no a 60-40 sa Abrante Krentino Opoku yes ono so no onhwe ya na wantimi ankobi assume mercy enso eno no intine Kotoko princess no justice play intimi enko enuachi Abrante ni Sharif Muhammad the orchestrator ono say likely say ontimi enkobi into justice play chief justice no emfa na Clinton Opoku no ayade se mpanimfogu so mohwe so betimi akwa likely say wanhwa Clinton Opoku enso intimi enko na ene wunim sa Abrante Joseph Amwakwen woye Kotoko mu player ko ball loan ema nema enso ekoyi ewa amanone na Abrante no wonyama mepie mu ewo Ghana yetete sa amanfo se Abrante no obepie mu o Ghana intene no join Kotoko team ewa Accra no kure bia enso eni sanse no although obeba Ghana nanso no so far woni Ghana ide onsam no enonso etimi down enso ewo honom na Kotoko aso ewo na players menu bi actual com management se omunja amo na amontimo enko Emmanuel Kayeke yes Emmanuel Kayeke yes watwere de amampani mfo munja no na ononso no intimi enko monterminate ne contract enu achi Evans Adumaku redu wononso ne dino enso atimi aba osekotofo enja no na ononso no ontimi enko na coach ne dine Kamou Malo latest mensa etimi eka ene se coach we endura na one Kotoko team no etimi eko boy enu e Burkina Bay Super Cup wurim setman ne Kotoko etimi eko G Burkina Premier League no edisi omonan so ena team ne Duamin eno nso ne coach ne din ene eno no aye Kamou Malo onso na okochi omono enso etimi eg enu e Burkina Bay FA Cup no edi si omonan so na ndora na Super Cup no etimi eba so enyansam getu akra coach ne Kamou Malo etimi eg cup no edi efrituma ne dine Kotoko for ensam inteneno Kamou Malo enin Kotoko tin no bruta ene se no anhwa Krobia Kumasi Asante Kotoko ebe pan house new manager eti amatim no enti Kamou Malo enra wetimi atwi ayetuma ne din ene Real Club di Kotoko ho inteneno chise Kotoko for right on the right tracker omo ehwe somonsa ebetimi aka coach and dine Kamou Malo amana be manager enso etimi edi amamo eho nsem no yetimi edi enso no etimi down na mepantu ani etie and it's a Phyllis yedi ma subscribe leave a comment na onso share udia and it's a subscribe to Monday Test TV na bibia enso enkwe
and your subscribers no am keep the platform going no my enfan chance kopa enko enfo nyankopon hira no intimi enko emfa emamo enso etimi e honom ene no bi mu e Turkey telemo ene ade Mr Williams mo Mr Ransford mo munyina monso mutimi enfo shoro eni agro ne no krobia kumase Asante Kotoko e den rambe kare chiro se omo atimi e bawrema place ne bi mo omo etimi be confirm sign no ene medicals etimi akoso na medicals na etimi ekos no me pancho ne atie an se Cameroonian press mienu no wo ayo mo medicals no etimi ahwie abrante puati Dondin Moise Diase watimi ayo ye goalkeeper wa medicals no etimi ahwie enu achi Thomas Pele wono se defender wa medicals no etimi ahwie anopa no be ka de kiro se abrante ne din Enoch Morrison watimi adwene Asante Kotoko team no ewo Accra yes story ni wi ya pe na channels ni bi mo start so mo break stories no etimi emamo na ne tie ensa abrante no se documentation bibia Kotoko ayawie obadwene team no ama mo awura mu ewo Turkey yere honsam no eno nso etimi adanwa likely Kotoko betimi announce signing no of abrante Enoch Morrison enu achi don abrante Puati Dondin Moise Diase and abrante ne de Thomas Pele honsam no enso eno no nanu se cast atimi left banner omo etimi 2 players mako 22 no eso e from so now so instead of 22 no akwe 21 abrante Richmond Lamte na din enkasa list no latest eno ama hope no etimi aba say Richmond Lamte likely say mpanimfo be list sapa no eldia furu ne so esan so plan nuro efori enso etimi aboruma ohwe say sa de no enema bekwi enti sa ban na yeti ema players na yaji edia furu mo so no eno ama hope no etimi aba Kotoko e the Richmond Lamte ebetimi akọ pre-season ewo Turkey na enema nso atimi akwe eso ere ama na branch na din Ibrahim Osman latest amen say kan se watimi adwani team no ewo no Accra pre-season ewo Turkey no abrant no ono nso betimi akọ na bibia enso atimi akwe ene subscribe to Mandates TV na onso leave your comment na enema enso enkwemadi kaka era just the bia panya tofuma ere ebeda Mandates TV peace na wajitu ama me say shalom.